Rokok tuh. Ya, Ustaz, kenal aku lah. Hah? Kenal aku. Oh iya, wis Mas. Demi kelancaran kita semua di pasihan kesempatan kelancaran happy pokoknya mah penting mah happy, cuaca cerah, Pulang deh selamat sehat. ya kan. Gunung Lawu. Selamat datang Lawu. Kalian mas, mana? Ya paksa ngomong sapi. Tanyakan ke mana terus ya? Hah? Hah? Oh, Kapuri. Kapuri. Adieu. Hah? Tadi meren. Lumayan dulu tadi. Orang sekagok naik duit tinggi ngalangkung tadi. Mohon atuh. Maklum nemean. Dia gaya hiji soalnya. Dia gaya hiji.
Sarana Jang. Aya personil anyar lain di Karanganyar. Mas Latif oh Pakai almarhum tuh. Latif. Oh, entah nggak? Astagfirullah. Teman Porter Hacker nih. Udah gubernur Jateng. Mas Latif. Nanti gantian tasnya ya Mas Latif ya. Benar Mas Latif, mending gendong cewek daripada mending keror. Nah, keror. Ngali bro, masih kena aya kabel bro. Wah luar biasa. Iya gang Gunung Lawu teh ya. Sandi ketek. Cuman 15 menit di awal Mas Latif. Wih. Wih. Lewatan ke Cukang atau Cukang Walungan Saat. Aduh. Lawu bro. Wah loor ya mah oi.
Awas, leur. Bro. Yuk. Hep. Awas licin Mas Latif. Udah lobatan. Ya naon. Ya punten. Wah. Mas ojek euy. Wah. Candi Ketek. Bisa tuh orang keluar. Bisa. Hah? Bisa tuh. Candi Ketek. Insyaallah. Bongkar mah hese Ih. Sisina we. karunya. Kumaha itu we? Oh, candi Ketek. Candi teh tumpukan batu. Kayak Ketek teh monyet. Monyet teh. Hah, Ketek. Jadi dia teh mengentep batu nanti monyet. Bro, didinya gereta lempengan dia ya. Cerita zaman batunya aja. Oh, raja nabi termorat ini. Oh. Nah, ka gunung teh aya nu nutut Kang Seno. Lain dengan sapi na eueuh ditinggal kerencengna. Tadi. Tawar. Mang salawe. Dulu 5. 5. Salawan nu leutik. berakhir. Salawan nu leutik. Salaman pasti bray. Wah, mantap nih. Benar Mas Latif, oh jago ringkas. Asli.
Ada pelemasan. Pas dua euy. Pilih pada ngojek heula. Antri di dia ngantos sana. Ini konten kita legislatif Apa? Kerjaan gitu. Hahaha. Biasanya sini dulu. Kalau gini. oh Ya, siap. Makasih, Bang. ngaso heula di pos ojek. Biasa, sebatang heula. Soalnya tukang ojekna jadi ngaso di dia. Iya ta, karena kameramen kedua ini. Tingginya di Gunung Gede. Yang dipecat mungkin jadi sutradara. Banyak nih. Bisa. Aing Bisa capek. ya Mas Satip, saat Mas Satip bisa megang kameranya pinter nama. Assalamualaikum. Sampai Nah, ya kalau yang pada kumaha manawi. ieu salaras mah. Tuh. Iya jangan dikenakan kanan nih. Mangga anu tos ari bakde pilih bade ari bakde di haturanan.
biasa. Kayak pegawai PDAM bulan ayat orang begitu kan. Wah, Mas Latif jadi guest star. Kada maha mo rin mayar na yan, kalau makasorot mo dah. Mas Latif jadi guest star. Bawa pisan kasorot, rada gede mayar na ya.